Kapitang Inteng! Good morning, Badong. Ha? Sa dino ti papanamtuyang, nakapulis ka, Mike. Ada ipag nakapapilays. Papilays? Wun. Anuam na kita papilays? Agabrodak man. Naa, mabalin aya, Mike. Kat bakbakitan kan? Ay, mabalin kanupay ko na di recruiting agency ang nagdamaga. Ha? Na... Nasaya at nga rin no kasta, tuyang. Tapno bumak ng tamay. Makitan to Sa anak pa'y mat nag-flight. Inton agsweldo kan, tuyang. Agpatakder ta iti 5 story abalay ta. Ay, kat makitan to Saan pa'y mat asigurado no dakkel ti sweldaw? Saan lang nga dayta? Agparamid tanto pa'y itinalawa a swimming pool dito'y parangan. Gumatang tanto pa'y iti lugan ta. Ay na pagsaritaan tanto dayta, inton adan sweldo. Mala, agrobot ka nga rodan to yang. Tapno malpasan na kita papilis mau kat ag-flight kamatan. No kasta, agabroad ni Marituyang, kabadaw? Wen mare. Isumot gayam ngagdardara si itay alimabas dito'y tersenak Wen, tapno iso ka no ti umuna iti pila. Naimbagman tayong tulok mo nga agabroad ni Marituyang. Do atawin laeng met mare. Sapay narigat ti agabroad ita. Ay kabailan ni tuyang ko mare. Ay wine, mabalin ayang agabroad ni Marituyang itikas dyan nga edad na. Isumat ka no ti ko na di recruiting agency ang nakasarita na. Amangan mo't no illegal a recruiting agency dayta. Saan mo't siguro, mare? Nalaing agpili ni tuyang kao. Kat inton maka-abrodain, agpatakder kami iti 5 story abalay may. Nananay, saan mo nga ununaan, kabadong? Nangruna kat saan pa'y mo't anak kapag flight ni Marituyang. Ken saan lang nga dayta marikwanang. Agparamid kami pa'y itinalawa a swimming pool may. Ken gumatang kami pa'y itilugan may anagpintas. Naa, day talaan ka diti umay mo ibaga kanyak, kabadaw. Ay katwan amare. Mapanak met, ijayan da pari inteng ta ipadamag kao. Ay paray, inton rogyan may nga patak 35 story abalay may. Umay kantumot makipurdiya Wala, basta dakkel ti tangdan. Wen pare, above minimum wage. Ay nasayaat no kasta. Ha? Apay aday ti pagsarsaritaan nyo, kat saan pa'y mat-anag flight ni Marituyang. Ay, anya kamutin ay adungo. Advance kami nga rod. Na, Ken teramidem met maribanang agluto kanto iti kanan dagiti trabahador. Inangag mo. sa anak mo't kat atulang inteng. Ang no siyak ti saludsudam pari badong. Ha? Saan anasaya at amapan mo iwarwaragawag ti planom. Kat saan pa'y mat-anag flight ni Marituyang. Marikwanang, dimagas ka din ni pari badong dito tersenam itay. Wen, maribanang, imay nagpaspasikat. Ay, uray ijay balay. Imay namot impasikat nga agabrod ni Marituyang. Kan agpatakderda ka no, iti 5 story abalay da. Ay, imbagak nga rod kan ni kabadaw nga di na ununaan. Tasaan pa'y mo't anag flight ni Marituyang. Ngamipilit na may. Ay, day tamot ti kunakkan kwa na itay. Anggam saan mo't asumardeng. Ay, iso nga imayak di Twitter senam. Tanasakit tila payag ko amang dengdengeg kadagiti ipaspasikat na. Saan na siguro nga amo ti makuna asikreto maray? Win maray, day tala agpasikat ti amuna. Di nakarkaron adumakkel ti ulo na no makaabrodan ni Marituyang. Ay, sigurado amumatan ti ugali ni kabadong. Nagsab ngagpasikat. Idi na minsan manan nga imay,
Impas pasikat na nga isukano ti agporman iti kabiti a project ti DPWH ti barangay Tayaw. Ngam sa magayam. Ay, wan, malagip ko day tamare. Day tamanan tinagapaan da ni Marituyang ide. Hindi pa mo't bagbagaan ni Marituyang. Di na denggan di asawa na. Sigurado ang makaungat manan ni Marituyang no maamuan na ti warwaragawag ni Kabadaong. Kumusta nga di papilis nga inlakad mo? Complete town. Urayak laangan ti schedule ti flight ko. Nasaya at matno ka statuyang. Ay na, magagara na ka na makaigam iti ado a kwarta. Basta tibilin ko saan mo aliplipatan? Saan anasken nga ipasikat mo nga agabruda? Naawatam? Ha? Ay, uwen, tuyang uwen. Na, apayakas alanganan tasungbat mo. Di mo ibaga, aday ta nagpaspasikat tinararamid mo itangal daw. Ha? Ay, sana bali ata. Da marikwanang, maribanang, pariinting, kan kwarog laang tinang ibagaak nga agaprod ka. Ay, unay kan ayaba daw. Kunakmet kan kaasaan mo nga ununaan dagiti plano. Taaging gaasaan tapay anaaramay. Amangan no san amatungpal. Oh, kas iday. Impaspasikat mo nga agpurman ka. Oh, anya nga ita. Saan mo't anatuloy? Ha? Ay, wen, saan tuyang? Agnakam ka ba daw? Imbagak lang aruden kan ka. Asaan amasapol nga ipasikat mo amin a plano ta. Isumot laang titurong na tuyang. Made, ti kasta nga ugalay. Ha? Mangibabain ka ba daw? Pudno ka day nga agabrod ni Nana Tuyang, antay. Kasta mati ko na ni Pari Badong. Apay anadamag mo? May nga minimutang ni Tata Badong iti 5,000 kanya, kantay. Kat doblienda ka now, inton agipaw it ni Nana Tuyang iti kwarta. Kat, namati kamot kan kuha na. Idi damaw, wan. Ano mita, agdua-dua ako nantay. Ay, amumet anarigat asingiren ni Tatam Abadong. Ang pinautangan pailaang. Ay, day tamot laag pasikat ti amuna. Kasano nga masingir ko ti kwarta. Ay, amangan no saan pa'y nga amun ni Marituyang. Nga inyutangan ni Pari Badong ti swelduan nanto ija abroad. Kasano nga nantay. Ay, mapan ka ija balayda. Takasaritam ida. Naimbaglangan ta na sabat ka dito'y dalan, Nana Tuyang. Aday bagam kwaraw. Imutang kami ni Tata Badong iti 5,000 kanya. Ha? 5,000? Wala na. Kano nga imutang? Idi Lunes. Na, anya nga itinangusaran na iti kwarta? Awan mo't ginatgatang na amausar ijay balay? Hindi ko na. Adda kano na patagapangusaran na. Kat dubyen na kano, inton bayadan na. Inton adan maipawit mo a kwarta ken kuana, no agabrod ka. Anya, imbaga na day ka? Una na. Awanan bain day di abadaw? Ha? Sa anak pa'y anagabraw? Ngam inyutang nakgayaman? Kasarita yun ni Tata Badaw. Bayadan na di 5,000 ka. Uray saan na dublyain. Bayam, kasaritak inton makaawidak kwaraw. Ngam inton maminsan, saan mon apapautangan, tagi na amaw ti agbayad. Anay ko, tilapayan ko tuyang ipatanta ng sangitan. Sino tinangibagakin ka nga umutang ka iti 5,000 kin ni kwaraw? Awan utang ko kinikwarog tuyang. Anay, tilapayan ko. Aglibak ka pa hilaang. Wine! Agpunto agaw na. Imutang ang agpeso kinikwaraw. Nyum na ibosan di 5,000 nga inutang ka. Nangipanam iti inutang mo a kwarta.
ako ajay. Di mo ibaga! Nay ko tilapayag. Nangosaram iti 5,000 kunak! Ako, napakak iti sugal tuyang. Nagpuskol tarupan! Kasta ti kadakkel na gatad, insugal mo lang! Engkarim kanupay apag dobliam ti 5,000 inton bayadam. Kaslad danam namaam nga ibayad mau. Dayamat imbagak. Dayta agrason ken agpasikat ti paglaingam. Ha! Sigay! Makamu kang agbayad iti utang mo. Nanay ka! Di mo tinapayag ka! Ita ti schedule ti flight ko ba daw? Sikat ti makamon dito'y balay, Ay, uwan tuyang. Rugyamon ti makipurdiya. Tapno adda pagbayad mo kadagiti utang mo. Ang agpauit kan tulaangan hinto nagsweldo ka. Na, dayta tinamnamaam, ti ipauit ko a kwarta. Anya nga tanog sapul ka mat iti pagtrabahwam. Sa nabali ata, dakil mo ti sweldo mi abroad. Mabali na, nasaan ako nagtrabaho. Na, tamang namna makalatan. Malaki din, nagrobot kan tuyang. Sambutan pa lang mo, tag-sermon kanyak. Di mo liplipatan, tagpauit kanyak Nay, alas 8 kaya man itirabe. Maturog ang matan. Urayak langin, no adan to ipauit ni tuyang akwarta kanyak. Sino nga di tagtuk-tuk-tuk? Lukatang tiridaw! Boses mo ni tuyang. Imposible ni tuyang data. Kat nag-fly time. No asino ka man? Di naglukwain. Sana mabutan kan ka. Lukatang tiridaw ko na! Di mo urayan ang makapong tutak manan! Ay, sus. Al-alyan samat ng data. Al-alyasa sawam! Siyak daytaw, nituyang! Umay mukit din lukatan tiridaw! Mabit lang! Umayan! Aw, apa yan nagbayag ka amang ilukat itiridaw, Tuyang! Wan, siyak daytaw! Apa yan naklaat ka nakakita kanyak? Kunagman no nag-flight kan. Ay, awanon ti abroad ang mapasama. Apay ngay? Illegal magayam ti recruiting agency nagaplayak. Na, Ay, sayang lang dagiti gastos ka. na, Jak makuntak edan. kasano pa yan itatuyang? Sapay inwarwaragawag ko niya agabroad ka. Kan agpatakder ta iti 5 story abalay ta. Dayta ka nga main. Pasikat kan tumang. Na, apay nga impaki ka. Sa dino ti papanam. Gaputasahanan ang matuloy ti flight mo. Siya kung ti mapan makipurdiya tuyang. Si kantiyag bati nito'y balay ta. Na, itaman pa'y badaw. Mababay na nga mila niyagpakita ka dagiti ka baranggayan tayo tuyang. Impaspasikat ko pa'y mat niya gabrod ka. Ngam saan ka mat gayam anatulaw. Idi pa'y nga men nga bagbagakan ka. Asaan anasaya at nga ipaspasikat mo dagiti plano ta. Ngam natangkan mo ti ulaw. Anya nga ita? Wen nga rod tuyang. Kamali na dyan nga naramid ka. Ang maragsakan akmatkit day, tanaka-Ameris kan. Ay, tuyang. Nala, saysaya atom ti trabaho. Sardengam nga minon ti agpasikat. Tapno mabindisyonan mo ti trabaho. Ay, wen tuyang. Ay, jaklip-lipatan day tang imbagan. Naimbag tay may kadito tersenak marituyang. Wan maray, adda ngamin gatangek. Nabayagan ajak nakitkita ni Kabadong 5 abulan nan ijay syudad maray.
Adda ngamin trabaho na ijay. Ay, kasta aya. Dakkel mo't siguro ti urnong na ano kasta. Adda mo't basit kawadwadan na, Maray. Kahit kumusta gaya man tay agency anang loko kang ka. Ay, awan pa'y nga ron, Maray. Sayang ti kwarta nga inus-usar ko para iti panag-abroad ko kuma. Ay, wen nga rod. Hanggang sana balay. Dublin to a blessings, ti maawat mo. Wan matkit di, Maray. Tauray kaskasanaw, at damot maur-urnong ko. Itinatang nga isursur-sur kaw. Nagibumbunag ba't iti kayo da pari ba daw? Wen nga agpaysaw. Nangalaan da nga iti kwartada nga inggadang da. Kit saan mo't natuloy ti panag-abroad ni Marituyang ta naluko kat nga raw. Ay kat ni pari badong adamot trabaho na ijay syudad. Awan mo't impagpagana kanya. Ay nakaamiris siguro na kat in sekreto nan. Saan nakas idi apasikat. Nika di pari ba dong di nakabado iti orange? Katwen mat panagtaktak der na pailaeng ni pari badong. Ay di kalugong ko dunga. Kita am di tatugaw Mapanak man ijay ayanda. Nabayagan, adi kam nagkit-kita ka nagjam-jamming. Ay, pare! Yahoo! Ay, si kamot kayang pare. Long time no si pare. Ay, wen nga rod pare. Busy ak ngamin iti trabaho kahit. Ay, may trabaho mo ijay syudad Agasam ta ano ti ginatag mo ang materyales para iti balayo. Wen pare, tapno. Nalagdamot ada iti balay may. Manu abulan adita nakit kita. Ada trabaho mo ijay syudad paray. Ay, kwa pare. At daamok ijay syudad abak nang. Kat libre amin ti kanak. Kat inurnong ko amin na sweldaw. At damot basit kawadwadan ti sweldaw. Ta saan anaimot jay amok. Iso nga agsubli-subli ak kalpasan ti may sa alawas. Ay, kasta. Dakilan ti nagbaliwa ma. Saan akas idi apasikat ka? Ay, wen pare. Nakaamiri siya kaon. Hindi saan anatuloy nag-abroad ni Tuyang kaw. Siya pa'y nagadotin paspasikat ko idi. Kababain pare. Ay, pati munda dyan. Di napatag ka nakapagpanunot kan pare. Ay, wen pare. Ay na, agsingsing peta kaon. Kasta tatabadong, no adda planom nga aramidan, sana rumbang nga ipasikat mo kadagiti kaarubam. Ta saan nga amin kat maragsakan para ken ka. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan MK. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengag.